ke SACYM Sengkumi. Hadirin jong kani ngin sayo ya ke Excellency Award kebansa penyat ke Education Committee. Hadirin jong ke Excellency Award ngin sayo ya ke jingkran na chief guest jongi i MLA jong ke Malsurang constituency. Bat hadirin jong ke jingkran ke jongi ngin sayo pade ya ke jingge burom ikinongkit kang bat ya ki Bashim ya ke Sacramento jong ke jingkit tiu kurim. Hello, hi. Hello. Hi. Hello. Kangu kadam yo blay try kan rat. Baulai hangi akan dikesengi ke balong ke jingkerku nak benta jongi iwei pi iwei samla ki samla bat kumju kam tam nak benta jong pi ki para samla ki badai nak dikasun. Ni selu komandro banyo i bai DYD jongi pada jamaris sela iba kumjuru ibalalong IZYD jong kani kazun jong pi kecing songu ru kalong sakini ki thai samla bat girang samla ki ba long ki song konor jong kani ka program bat ngisngau buram ru nakamenta kini ki lingdo ki badan lang kani ka sengi pamenta para samla Sibon kinong yalam kilami nakani ka sun jong pi banbat kam ka diocese level bat ka SSOM tasngom sarong bat ka sngokman badan kum kini ki samla ki bakloy banlan lade bat ban yatan rong ban yabalam ya ki jinge ban raru ya ki syarak jong ka jingshai syaki waipat ki para samla bat kani kan kalong kanuksa kebabahatam nakabenta jong pi bat hakane ke body ke bementa ke bangidan ngidan isamla bestar kurba bat isamla Richard Lingdo ibadai nakane ka zone jong pi para samla kani ka team jong pi hakane ka convention Lucas iwai live kondai kekedau bat ketau yangi bangilong kum kamaria tasty bat bangilong barbor kibriu kibakoloi ban pedang ngidai ban long barbor ki bakloi ban pedang ya ki jing petshai ki jing khot bat jing ai ublai la kalong kanu kador kanu ku benta badru ban long ki briu ki bayatib lam badan barbor ka mensim jong ka jing yarap mar kaliang bat bandong barbor di samla ki sungur mensim ngidai barbor ban phai shu blai habang idu jing kermen ni habang idan ha ki jing ngosi kham tam habawan ki jing tunju ai ba kani convention kanlong kum kadak jong ka jing ya teli ka jing ya iet mar keliang ai banda philami nakani kejaka pinlong mapi ki nongra khubor ya ka jing suk jing jing kermen bat kham tam ai ba mangi nginlong kanuksa babha bat kinongra kubor ya kecingit para samla ngilong kibriu kibakloi para samla ngidai banlong berbor kibriu kibakloi ban yarap bat ban ya sngothu mar kaliang kani kajuk bamenta kalong kajuk hiran bat kalong kajuk bejuat ba bat bun ki jing tunjuk bat ki jing jelai ki kam sniu kalang bahar kumta ngidai benlong berbor ki samla ki bapikir bah la kalang hakanu kanu kebenta bat ai balamba ka jing petshai jong bersim bakhuit bat ki jing don ukres hangi ngilong ka jing shai saki waipat ki para samla ke perthai bat ke imlang salang ka don kam yangi bat ngidai mangi banlong kum kamaria bandan kemesim jong kejing yatep lam kemesim jong kejing yet mar keliang kemesim jong kejing yarap mar keliang ai bangi kisamla ngilong kenuksa yakiwai pat kisamla ai ru bangi kisamla ngilong kedak jong kejing kermen ya kalawai bat kepatang ke bandang wan bat ngidai ban kenau yakani
ngidai ubud lum jong ka balang bat ngidai ubud lum jong ka imlang salang kasiti benkong jong Paulus yau Timotius sau kada wadai ban nyau ban yapi namar pi dang samla nlai tulang barbor kaduksa kejingat bat kejing sengur mensim bu yau belai hakmat lang di basngongu lang mapi ka atiar jong belai tang kini ki kentin kublai sibun ngirnya saya syam bat yakendo lang biang sasisin how arajar apusan ha paula ha maulai parish Islam SSYM but Islam SSYM sunfu Kublai Sibun sama fas lakukan jawar yang itu dikentin jumpi dan obiang. Wat ai ban yau kai pi namar mapidang semla Henry tolong berbor penuksa babahajong kajinget kejingkermen pakajisgur mensem hakipat dunget. Bila lang kenuksa babahan akan tajung ikisamla ban mikmat na keseng bak jong isamla wan penisian dan wan ai mensem ya ka SACWM sunfu. Kau boleh nak kerbu kerdo ya pi bak ya kaseng ni barang awai. Kau boleh sibun.